Većina današnjih metoda je varijanta gdje radite uvjetovani refleks ili opet pričam sekundarno, gdje morate vježbati svaki drugi dan, gdje morate vježbati tjedno ili mjesečno, dok pas refleksno krene raditi radnju koja je suprotna njegove reakcije. Ali to radi refleksno. On nije naučio da ne smije. Pavlovljev refleks. Da, točno. Pavlovljev refleks. Da. Tako da sve znači kreće kroz pogrešnu percepciju ljudi i pribjegavanje metodama koje su najbliže humanoj ili koje su humane ili koje dobro zvuče ili koje zvuče kao zabava za vlasnika. Sve što ćete raditi vama je zabava, znači da ide kroz vašu percepciju i vašu ideju. Ako ide kroz vašu ideju i vašu percepciju, vi me ne bi zvali. Zbog čega tebi najčešće ljudi zovu za problema ponašaju? Da. Koji su najčešće, recimo, prva, dva, tri Ono što problema? oni svi kažu da najčešće je dominacija. Nad U kim? 99% generalno, dominantno. Nad vlasnicima, njima? Okay. nad ljudima doma, nad psima, regionalno dominantno. U 99% slučajeva nije dominacija, nego baš zadnja kategorija, gdje postoje reaktivan i djeluje samopouzdan. Aha. Napad je najbolja obrana. Da. Najčešće psi koji napadaju iz nekog osjećaja nelagode ili nesigurnosti. Ok. Drugo, klasične stvari, zovu me kako da naučimo da dođe na poziv. Kako da dođe na poziv, kako da ga naučimo da ne vuče i neke ostale stvari. Jer zapravo ono što me pitaju, znači ja već sad moram gledati ono što oni misle ili ono što oni žele, bez obzira što kažu, je kako steći kontrolu nad životinjom. Dobro. Tek kad imamo, recimo, dolazak na poziv, svi se fokusiraju dolazak na poziv, učimo ga prvo doma, pa ga učimo vani. Ne, 70% dolaska na poziv je kontrola psa u okruženju. Jer ga ja ne mogu kontrolirati da on ide prema nekom ko se rola ili da trči za biciklom, kako ću ga naučiti da dođe na poziv? Znači prvo moram imati kontrolu da ga spriječim da radi stvari koje želi, da bi on mogao čuti taj moj dolazak ili ime koje mu stvara asocijaciju na dolazak. Ok. Ali dobro, kad krenemo prvo u sigurnom okruženju dok ne razumije... Ovisi za koliko pričamo. Da li pričamo o štenetu ili odraslom psu? O štenetu. Ako pričamo o štenetu, apsolutno je svejedno, zato što ono što ja preporučam ljudima, što opet su svi većinom protiv toga, da se ne šeću bez povodnika, da, jasno. Na lokacijama, točno. I bez takvi povodnika. Ljudi kasnije psa vežu samo zbog regulative, zbog zakona. Da, točno. A ovi svi koji imaju koncept prvo ga moraš naučiti na povodnik da bi ga mogao naučiti na ostalo, ne funkcionira. Zašto? Jer štene po prirodi, da bi preživjelo, je predviđeno do negdje 3-4 mjeseca da prati osobu ili biće koje je pokraj njega. Da ide okolo, da se drži nas. Jer ga od početka naučimo u bilo kakvom okruženju to. Naravno da je bolje ovo što si sam rekao, prvo odabrati prvih tjedan dana, 10 dana, da odemo ne u Maksimir na šetnicu, nego u Maksimir gore u šumu. Ne da odemo na... Da ima manje distrakcije.